Ja sam Martina Gilja, dolazim iz Zagreba, imam 39 godina. Smetalo nas je to što god smo primili od nekakvog sneka u dućanu je imalo razne sastojke, skrivene šećere, razne aditive. Tako smo počeli u biti sami doma kemijat razne vrste kruhova, palačinki, nekakvih tortilja, grisina. Pošto smo imali dobre reakcije na te naše griskalice iz kućne radinosti, Josip i ja smo došli na ideju da bi mogli nešto proizvoditi i da bi to mogao biti moj budući posao, ali nismo točno znali što. Najveći fail je bio to što je grisina bilo i u posudici gdje držimo četkice za zube, na primjer. Bilo je brašna na svakom koraku. Imali smo nešto ušteđevine i odlučili smo tu ušteđevinu uložiti u otvaranje firme. Vrijeme je za neke nove poslovne i osobne izazove. Naši svi proizvodi se rade ručno, nemaju aditiva, nemaju konzervansa, nemaju nikakvih gotovih smjesa. Samo kad više ne ispunjavamo. Sve znamo i ispunjavamo, ali ne... Eto, mislili smo da neće biti nikakvih problema. Ali to baš nije bilo tako. No šteta da vaš proizvod govori jednu priču, a vaša proizvodnja je sasvim drugu. Da. Ono što nam se ne sviđa i što nikako ne možemo dozvoliti, da naši kupci nemaju priliku isprobati vaše grickalice. U šoku sam. Sretna sam. Sad ću početi paničariti. Vaša proizvodnja će se sada povećati. Hoćete li vi nešto mijenjati u svom procesu proizvodnje? Samo jako puno para ruku, ništa drugo. Martina, Špar će od vas naručiti ukupno 11.000 komada vaših proizvoda. Ajme.